2020 دادگاه تمییزی یا ترکیه بریارا بطالکرنا قیوم بو سرشارداری باجار مزن یا آمده دا و بریارا دادگاه آمده رد کر. لی پشت راگهاند کو بریار بشاشی هاتیه داین و پشمان بو. 23 ماه 3 2020 یک جهف سروکین 8 شاردارین هدپین آمد ایله بدلیس ایدرو سیرته هاتن دورخستن قیوم لشون آوان هاتن دانین. باز دی نیسانی جی هف سروکی دن یه 5 شاردارین هدپی لباجارین ایدر سیرتو موشه هاتن دورخستن قیوم لجهنوان هاتن دانین. 10/4 2020 پشتی درباسبونا 3 سالان د سر و شارتنا ویره هستین گریلای کی کل درسمه جان خوش دستابو به کارگوی رادستی مالباتا ویا لباجاره آمده هاته کرن. Bu fotoğraf bu iktidarın insanlara Evwêne belgeya wê tawanê ye ku desthilatê beramberî mirovatiye kiriye. Ev wekû tabloyeke şermezariyê diçe nava rûpelê dîrokê. Belê dayîkek belgeya postê û kartonê dane wê. Termê kurê wê di nava kartonê de bi rêya postê werdigire. kargoyla kendisine gönderiliyor. لی ترکیه دنی و دویم یه سال 2020 ده هولدانکه گرتنا هدپی دست پیکر. گواشین سروی پارتی زیده بون. پشتی کو سروک پارتیا وطن دو پرینچک مها حزیران گوت گرتنا هدپی ارککی نشتمانیه سروک مهپیجی دداویا سالی ده گوت. دوی دریه هدپی با آوائه کی به کلید کرن کجاره کدن نیه وکرن. 4/6/2020 پاریزبندی پارلمانتر هدپی جولمرگ لیلا گوون و پارلمانتر هدپی آمد موسا فارس اولları هاترا کرن. هدپی باز ده حزیران ج ادیر نیا باجار ترکیه و ج جولمرگ باجار باکور کردستان لبرانبری دربه مشا آشتی برب انقره و دادست بکرن. جبری و پولیتیکوین فاشیست بجبری و انیو فاشیست ام جوا که هدف ام انیگی آنتی فاشیست آوا بکنه 25 ایلونه دوزگر گشتی یه انقره پشتی درباسبونا 6 سالان ده سربویرین کوبانی را بریارا دست سرکرنا 82 کسان دا جوه هجماره 22 اندام و برپرسین هدپی هاتن دست سرکرن. دناوان ده آیهان بیلگنجی هبو که جی پوست سروک شارداریا قرسه هات بو دور خستن. روژا دوی جوتمه لگل 16 برپرسین دنین هدپی به بریارا دادگه هاتن گرتن. حتی نها د دوسیا بویرین کوبانی ده جزای زندانی لسر 26 کسان هاتیه فرس کرن. پشتی دانینا قیوم با سر شارداری قرسه جه تواهی 65 شارداریان هجمارا ین قیوم بوان هاتیه دانین گهیشت 59 شارداریان. به ویجی تن 6 شارداری نحیه یان ده دسته هدپی دمانه. لگوری آمارین انجمنا ناوندیا هدپی 11 مهینی سال ده 1705 اندامین هدپی هاتنه دست سرکرن جوه هجماره 172 کس هاتنه گرتن. 27/8/2020 پارێزەرا کورد ئەبروتیمتیک کونێزیکی 2 ساڵان di زندانê de bû piştî 5 meh grêva birçîbûnê canê xwe ji desta. Ew parêzer bi tometa endamtiya DHKPC hatibû girtin û zindanî kirin ku partiyeke çepa Tirkiyeyê ye. 4 meha neh 2020 danîna Ala Kurdistanê di hevdîtina 4 îlonê ya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu de bo yekem car piştî referanduma serxwebûnê careke din bû cihê nîqaşê. Bêrêziya çend siyasetmedarên Türk li hemberî Ala Kurdistanê bû sedema gelek karvedanan. Daxwaz hate kirin ku weke alaya gelên din rêz li ala gelê Kurd jî bêgirtin. 6 meha neh 2020 li Amedê hereketa zimanê Kurdî hate ragihandin. Hereketa navborî
کار بۆ وەیەکێ دکە کو li Tirkiyê zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî. 11 meha neh 2020 li parêzgeha Wanê du welatiyên Kurd bi navên Osman Şîban û Servet Turgut ji aliyê serbazan ve hatin desteserkirin. Ew ji helîkopterê avêtin û îşkence kirin. Servet Turgut roja sîhê îlona sala 2020 piştî 20 rojan mana li nexweşxaneyê canê xwe ji dest da. Cara yekemî nîne. Heyana sedan cara îşkenceyê çêbû. Lê belê mixabin taybetbûneka vê bûyerê heye. Berê jî wekam rojê berê jî navgerda em hinde tişt em guhdar dibûn, bedibihîst, dihate gotin, digotin hinde kes em bijin helîkoptera da nizamçıda balafira da tên avîtin. Lê belê mixabin vê carî hate belgekirin yani. 21/10/2020 li dehemîn dadgeha cezayê Giraniya Amedê piştî derbasbûna 5 salan di ser bûyerê re yekemîn rûniştina dadgehê li ser kuştina serokê berê ê baroya Amedê Tahîr Elçî hate kirin. 4 meha 11/2020 bi hinceta ku asayîşa giştî têk dide li bajarê Ruhayê pêşkêşkirina şanogeriya Kurdî bêrû hate qedexekirin. Berê jî 13 cotmehê bi heman hincetê pêşkêşkirina şanogeriyê li bajarê Stenbolê hatibû qedexekirin. 19 meha 11/2020 endamê Encumena Bilind ya Rawêşkarên Serokatiya Komara Tirkiyê Bülent Arınç di bernameyekî televizyonî de pêşniyara xwendina kitêba Demirtaş kir û got piştî xwendina vê kitêbê dibe ku nerîna we di derbarê dosyeya Demirtaş de neyê guhertin lê ew ê nerîna we di derbarê Kurdan û trajediyên ku hatine serê wan de gelekî bêguhertin. Serokkomarê Tirkiyê di gotarekê de rawêşkarê xwe bi pêxistina agirê fitneyeke nû tometbar kir ji ber vê yekê Arınç dest ji kar kişand. Faşist anlayışla mücadele etmekte geçti. 25 meha 11/2020 Gotara Erdogan ya li parlamentoya Tirkiyê di civîna fraksiyona partiya wî de ku got li vî welatî tiştek bi navê Pirsa Kurdan nîne bu sedema nîqaş û karvedanên zêde. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Eğer bu ülkede eger em bixwazin li vî welatî Pirsa Kurdî heye ya nîne berî hemû tiştekî divê em ji welatiyên Kurd yên welatê xwe bipirsin. Nirxandina yekalî ya hikûmetê dawî bi hebûna vê pirsê nayîne. varlığını ortadan kaldırmıyor. Nîvê duyem yê sala 2020 Partiya Pêşerojê bi serokatiya Ahmed Davutoğlu ku dawiya 2019 de û Partiya Demokrasî û Pêşveçûnê bi serokatiya Alî Babacan di çarîka yekem ya 2020 de damezrandina xwe ragihandin. Li Bakurê Kurdistanê dest bi sazkirina kongreyên rêkxistinên partiyên xwe kirin. Partiya Davutoğlu kongreya partiya xwe ya yekemîn 16 Hezîranê li Erdexanê saz kir. Partiya Babacan jî piştî yekemîn kongreya xwe ya li bajarê Çorumê li Tirkiyê dehê cotmehê duyemîn kongreya partiya xwe li bajarê Amedê saz kir. Pêncê meha 12/2020 li Bakurê Kurdistanê Partiya Demokrata Kurd hate damezrandin ku weke alternatîva HDP hate dîtin û nirxandin. Serokê wê partiyê ragihand ku di navê partiya xwe de li cihê gotina Kurdistan wan gotina Kurd bi kar anîne ji bo ku rûbirûyê pirsgirêkên yasayî nebin.